बौद्ध विद्वान प्राध्यापक सुवर्ण साक्यया व्यवहारे बुद्धया खना पञ्च चिनाख सफु पितबोज्या चुगुदु नेपाल सम्बत चिन्छ सव पि निद नुदया लस्ता ओलम्पस क्लब या नाय पवित्र वज्राचार्य नाय श्री जुगु पिन्तुना कालबिल ज्या जोले वेकया नुगु सफु या पितबोज्या जुगु ख कविता दैवले भूमि थमन्तो अर्थ पिकया ठीके बले गुली विशेष आनन्दित जीव खा उकी अर्थ मेपसँग कंपोजको ठीके बले उली मज्जा उयो जी मगु कविता दैवले बोमेशा थमन्तो के दिन्छौ अर्थमाला उकी दिन्छौ भावमाला उकी दिन्छौ धारणा अवधारणा माला भन्ने बले गुगु छित आनन्दित ज्या कोही खा वो छिसँग चाहिँ कर्सँग कंका कर्सँग ढाका कर्सँग अर्थ कंका या बले उली छित चाहिँ उकी वैमको उली रसमय जीमको ठाउँया परिस्थिति जेसँग डाठे डुवाला सोल्ला लाछ जीव देशीय अवस्था तस्कै बाला मजु जीव देश जीव लादिए मर्ला रेठे शङ्काया माउ अवस्था छिटो ज्या चमुदु कयौँ याउ खतिविधि त पिने ज्या चमुदैछ नि संसार युगको देशमा छिटो याउ कठायो दबाब ब्या चमुदैछ नि छिटो मयौ ज्या छिस सिउ ठो ज्या डाला से छिउ दे त फाइदा जिमको छिउ त काटा जी ठने जनता त दुःख जिरका सिउ सा याउ खतकन सट्टा चौबिस यामा अवस्था बोलाउन चमुदु जब तक जनता थए सचेत जिमको जिस जीव अधिकार प्राप्त या फुइमको गाडी उठ्न चाहिँ जी सक्साना वाचाको माठे चुncumuदु नेपाल सम्बत नुद राष्ट्रिय समारोह समिति चिन्छ सव पि निदय नाय निरञ्जन रत्न साक्य सफुया पितबोज्या यानादिगु ख बौद्ध विद्वान प्राध्यापक सुवर्ण साक्य चोया दिगु नुगु सफुया तकया नेवा नेलुवा लिसे साहित्यकार मल्लके सुन्दर समालोचना यानादिगु ख थोसफुति श्री च्यापु चिना खट अब एकला छैट मेकट न यबै तु जुला मूलत थो पद्यात्मक रचना त चिना खट अले सुबन्धया काव्य विधा गो पाश्चात्य काव्य विधा मखसे पूर्वीय काव्य विधा गो छो शास्त्रीय मान्यता परम्परा हो उखी तो वकला नाला गुली मालिका छन्दे गुली टोटक छन्दे गुली शार्दुल विकृत छन्दे अथे विभिन्न छन्दैत नाला छन्दबद्ध अनुप्रास युक्त अलङ्कार युक्त वेक्ला चाहिँ त्यो चिनाखत न्यवेगो उठायन दिगुटो ज्याजोले प्रदेश 3 या सांसद लिसे पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य यी महानगरपालिका वडालिया 23 या अध्यक्ष मचा राजा महर्जन विमल प्रभा वज्राचार्य लगायत पुतितुगु ख ज्याजो यी महानगरपालिका वडालिया 23 वम्बाया 9 बहिदुने जुगु ख